Dragi prijatelji, dragi ljubitelji borilačkog sporta s brdovitog Balkana, evo nas u novom videu. Vi ste naravno na YouTube kanalu MMA Fanatik, a mi ovog puta radimo analizu za glavnu borbu večeri UFC-a 322 između Islama Makhačeva i Jacka Della Maddalene za titulu prvaka welter kategorije. Ova borba se održava u legendarnoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku. Ovo je trenutno jedna od najiščekivanijih borbi i ovo je borba koju ja vjerujem svaki pravi MMA fan željno iščekuje. Ovo će biti jedna prava MMA poslastica. Cijeli card i cijeli taj event je izniman stvarno, tako da ćemo mi u petak najvjerovatnije napraviti jedan live gdje ćemo se osvrnuti na ostatak tog main carda i pričat ćemo naravno o svim drugim aktualnostima ko šta uvijek radimo u live-ovima. Ali ovog puta ćemo se fokusirati iznimno na borbu između Makhačeva i Jacka Della Maddalene. Mislim to prezime Della Maddalena, zvaćemo ga samo Maddalena tako da nam bude lakše, znači Maddalena i Makhačev. Znamo da je Maddalena postao prvak welter kategorije tako što je pobjedio Belala Muhameda u jednoj stvarno iznimno jako dobroj borbi. I treba reći da je jako malo ljudi očekivalo tu pobjedu Maddalene s obzirom da je Belal bar do tada ima jedan isto tako izniman run, izniman niz pobjeda između stvarno kompetitivnih boraca. Tako da su svi nekako očekivali i zbog hrvanja, i zbog načina stilski onako gledano da će Belal Muhamed biti favorit u toj borbi i da će on ostvariti tu pobjedu. Međutim, Jack Maddalena koji je bio do tada većini fanova onako koji možda ne prate tako detaljno i često UFC, jedna velika nepoznanica, tako i samim tim veliko iznenađenje, ali mislim da je ta borba koju je Maddalena pružila tu večer bila iznimna na jednom iznimnom nivou gdje je on naravno branio ta rušenja od Belala koji i nije toliko baš pokušava rušenja koliko se od njega očekivalo, ali Maddalena je svojim kretanjem, svojim iznimnim boksačkim tehnikama jednostavno Belala demontira rundu po rundu i pokaza jedan visoki nivo i jedan izniman napredak što se tiče njegovog skilla. Mislim, za boks smo znali manje više, ali to defenzivno hrvanje, defenzivni grappling je bio na jednom visokom nivou. Jer sam Maddalena ne možemo reći da ima neku jaku kompeticiju do tog trenutka. On se borio protiv Gilberta Burnsa prije te borbe, znači to je njegova pretposljednja borba i u toj borbi to je bila jedna jako teška borba za Maddalenu. Tada je Gilbert Burns u tom trenutku bio 4. rangirani borac, međutim sada u ovom trenutku Gilbert Burns je 12. rangirani borac. Gilbert Burns je napravio velike probleme Maddaleni, uspija ga je rušiti, uspija ga i pogađati, nanositi štetu i Maddalena je tu ima određenih problema do treće runde kada je Maddalena okrenija tu borbu u svoju korist i završija Gilberta Burnsa ground and poundom, to je TKO i tako pobjedio tu borbu. Prije toga se borio s Hollandom, a onda još prije toga sa dosta manje poznatim borcima. Tako da iz tog razloga Maddalena, izvinjavam se, nije bio toliko poznat, da kažem, široj javnosti. S druge strane imamo jednog Islama Makhačeva koji je jako dobro poznat i užoj i široj MMA publici, jer znamo da je Islam Makhačev bio prvak lake kategorije, znamo da Islam Makhačev dolazi iz Dagestana, iz jednog jako slavnog tima, Habib i cijela ta ekipa. Dosta je Islam Makhačev bio u toj sjeni Habiba i uvijek ga se gledalo kroz Habiba, uvijek ga se spominjalo u kontekstu nekog nasljednika Habiba, to je bila nekako njegova uloga. Sada polako Islam Makhačev gradi svoj vlastiti legacy ili ti ga ostavštinu kako bi mi rekli. Tako da Islam Makhačev je osvojio taj pojas, znamo, protiv Charlesa Olivere u lakoj kategoriji i onda ga još 4 puta obranio, 2 puta protiv Volkanovskoga, onda 1 put protiv Renata Moicana i evo sad mi je mozak i Poiriera, da, to je jako znakovita borba sada u kontekstu ove analize. I s tim je ostvario taj rekord u obrani pojaseva u lakoj kategoriji. Do tada je BJ Penn ima 3 obrane titule u lakoj kategoriji, a onda Islam Makhačev je srušio taj rekord i odlučio da krene u tu
kategoriju više, to jest u welter kategoriju. I naravno, čim neki borac odluči da ide kategoriju više ili niže, odmah imamo puno pitanja, puno upitnika kako će se taj borac snaći u toj kategoriji, kako će izgledati u toj kategoriji. I uglavnom, odgovore na ta pitanja ćemo dobiti tek u samoj borbi. Naravno, mi sad možemo analizirati i nekako stvarati neke pretpostavke kako će to sve izgledat, ali prave odgovore stvarno možemo dobiti tek u borbi. Možda taj prvi odgovor će biti donekle na tom sučeljavanju, kad ih vidimo na vagi, kad vidimo kako će islam izgledat na toj vagi i poslije te vage, kad stane kraj Jacka Maddalene, kako će te njihove fizikalije kad ih usporedimo izgledat, ali mislim da tu ne bi trebalo biti neke znatne velike razlike. Mi znamo kad pričamo o Islamu Makačevu da je on bio iznimno fizički dominantan borac u lakoj kategoriji, velik, skidaje puno kila. To je i on i Habib su bili za laku kategoriju iznimno veliki, iznimno snažni borci i fizički superiorni u lakoj kategoriji. Ali naravno ta njihova vještina, prije svega taj njihov parter, greplerske, hrvačke sposobnosti su bile iznimne i oni su donijeli jednu, da kažemo, revoluciju u današnji MMA. I kad kažemo Dagestan, onda se naravno uvijek pomisli baš najviše na Habiba i Islama Makačeva. Oni su nekako sinonim za taj Dagestan. Oni su ga, mislim, Habib ga je proslavio, a evo Islam Makačev je nastavio da dalje nosi slave Dagestana i tu njihovu ostavštinu i reputaciju kao boraca. E sada, kako će Islam Makačev izgledati u welter kategoriji, naravno, ko što kažem, to ćemo vidjeti, ali on je ima dosta vremena da se pripremi za to i on sam priča kako se sustavno i sistematski priprema za to, da je diza kilažu, radija na tome. Sad na internetu malo postoji te zezancije o tom, kako je on reka, kreatin i protein, kako je po prvi put u životu počeo koristiti kreatin, što je onako apsurdno da čovjek to povjeruje za jednog sportaša, ali hajde. Ako to Islam kaže, nekako je, on se doima kao neki čovjek koji nije sklon lažima, tako da ćemo mu povjerovati. Tako oni kažu da su to sistematski dizali, jer ovdje je jako važno kad borac diže tu kategoriju više da se ta mišićna masa nabije na pravi način, da se ne bi slučajno izgubilo na brzini, da se ne bi izgubilo na nekoj motoriki, pokreta, svih tih stvari. Znači sve to što se treba pratiti, isto tako treba paziti kako će on nositi tu težinu, znači on i dalje mora biti jako pokretan, jako brz. Tako da ja mislim Islam je stvarno u iznimnom timu, znamo da je Habib u njegovom kutu, Mendez coach, tako da nema se tu šta reći, tako da mi vjerujemo da Islam i njegov tim rade odličan posao po tom pitanju, tako da s te strane ne bi trebalo biti neke velike sumnje. Mislim, Islam će i u ovom sada scenariju skidat nekih 10 kila i za welter kategoriju, tako da on je fizički stvarno jak čovjek, on je za laku skidao abnormalan broj kila i to je uvijek bio jedan od velikih izazova za njega, ali oni su stvarno veliki profesionalci i uvijek su nekako uspjeli skiniti te kile, nikad nije bilo problema s njima u tome. S druge strane, Maddalena, on ne možemo reći da je neki veliki velteraš, ali ipak je prirodni velteraš, ima taj frame velteraša. E sad, što se tiče njihovih skorova, znamo da Islam Makačev ima 21-1, znači samo jedan poraz u svojoj karijeri, to je bilo na početku UFC-a i to je bilo daleke 2015. kada je izgubio od Adriana Martinsa, borca kojeg se više niko ni ne sjeća, ali tad je izgubio nokautom od tog borca, ali to je dugo godina, znači praktički 10 godina Islam Makačev ne zna za poraz. A zanimljivo je da isto tako Maddalena je izgubio samo svoje prve 2 borbe, znači on ima skor 18-2 i taj njegov zadnji poraz je bio daleke 2016. Znači Maddalena s druge strane ne zna 9 godina za poraz. I kad to usporedimo, jako je zanimljivo. Obojica su u iznimnom nizu, Makačev je u nizu od 15 pobjeda, a Maddalena u nizu od 18 pobjeda, što je stvarno impresivno za borce. To rijetko se nađu ovakva dva borca i da oni se sukobljavaju i stavljaju svoj legacy, svoju ostavštinu ovako na kocku, to jest za pojas. Tako da s te strane gledano, ovo je stvarno jedna iznimna borba. Maddalena ima 29 godina, dok Islam Makačev ima 34 godine, znači Maddalena mlađi 5 godina.
Visina Madalena 180 cm, Islam Makačev 178, tako da samo 2 cm razlike u tom slučaju. Ali što se tiče riča, Madalena ima 185 rič, dok s druge strane Makačev ima 179 rič. Znači 6 cm razlike u riču nije nešto abnormalno puno, ali nije ni malo. I sad u ovom kontekstu Madalene koji treba držati borbu na distanci, koji treba držati borbu na nogama, to može biti korisno za Madalenu ako to bude znao koristiti na pravi način. Madalena ima 12 nokauta u svom rekordu, znači od tih 18 pobjeda 12 nokauta, to nije malo. 2 submissiona čak i 4 pobjede sudačkom odlukom. S druge strane, Islam ima 5 TKO-a, ali 13 submissiona i 9 sudačkih odluka. Jedan put je izgubio nokautom, Madalena je jedan put izgubio nokautom, jedan put submissionom, nikad sudačkom odlukom. Tako da s te strane može biti jako zanimljivo. Sad kad pričamo o Madaleni, naravno koji je trenutno prvak welter kategorije, pričamo o jednom borcu koji je stvarno odličan, boksački orijentiran borac, odličan boks. Po meni jedan od najboljih boks boraca u MMA-u. Uz Iliju Topuriju, evo možemo staviti eventualno i Max Hollowaya tu, ali po meni uz Iliju Topuriju najbolji boksački orijentiran borac, onako tehnički gledano, kako on stvarno lijepo radi. Vi ćete uvijek vidjeti da su njemu ruke gore, on je pokriven, u svakom trenutku su mu ruke gore, odličan head movement, eskivaže, šta rijetko viđamo od MMA boraca, pogotovo kad stavljamo tu u kontekst ove greplere, hrvače, oni praktički nemaju taj head movement. Pa čak i neki strikeri borci nemaju u MMA-u taj head movement da rade ko šta radi Madalena. Ono što je isto iznimno za Madalenu i što je on pokazao u borbi protiv Belala, to je to njegovo kretanje. On se kreće i konstantno mijenja gardove, znači on stalno sviča iz ortodoksnog garda u kontra gard i to jako dobro radi i tako radi kuteve svoje za ofanzivu iz kojih može pogađati, znači odlično stvara te kuteve iz kojih on može pogađati svoje protivnike, a onda i u defenzivnom smislu mu to odlično služi kretanje kako bi izbjegao udarce svojih protivnika. Tako da je tu s te strane Madalena stvarno jako dobar. Isto tako što se tiče znači njegovih, kad on baca te udarce, tu nema propadanja, nema mahanja, da on sad puni te udarce i takve stvari. Ne, on je uvijek pribran, kolektiran, defenzivno odgovoran, mada zna on primiti udarac i sve, ali dosta je defenzivno odgovoran. Znači uvijek vraća tu ruku, uvijek je onako u poziciji spreman. Tako da su to i neke jako dobre kvalitete što se tiče Jacka Della Maddalene. Onako precizan je s tim udarcima, dobro kombinira, ima te dobre kombinacije gdje menja nivoje, tijelo glava. Jako dobro to radi Maddalena i ja osobno sam veliki ljubitelj takvih boraca. Ja inače baš preferiram takve borce koji su boksačko orijentirani, ko što je bio i Max Holloway, i Dustin Poirier, Justin Gaethje i tako dalje. I sad Topurija naravno i u ovom slučaju Jack Maddalena mi se jako sviđa ko borac baš zbog tog njegovog načina i stila borbe. Sad kad pričamo o Maddaleni i o njegovom hrvanju, greplingu i tako, ako pričamo o toj prvoj liniji obrane, kako ja zovem, to jest obrani od rušenja, onda to možemo reći da je solidno, ali nije elitno. I to je bilo testirano baš protiv Gilberta Burnsa, kao što smo rekli. Gilbert Burns ima dosta uspjeha da ga ruši, šta single leg pa double leg. Tu je recimo Gilbert Burns je odlično radio što je mijenja, znači nije išao samo na jedno, nego je recimo jedan put ide na single leg pa onda prebaci na double leg. I tu on ima stvarno uspjeha da ruši Maddalenu. Ali šta se tu događa? Sad dolazimo do te druge linije obrane koja ja mislim da će u ovoj borbi biti puno važnija od same te obrane od rušenja. To je to kad te sruši, znači kako ćeš izaći iz te pozicije, kako ćeš vratiti borbu na noge. To će biti za Maddalenu ovdje ključno da vraća tu borbu na noge. I vidjeli smo recimo u toj borbi protiv Burnsa koji je izniman grappler, 2 puta svjetski prvak jiu-jitsu, kako je u biti Maddalena nalazija načine da se odlično snalazija u tim tranzicijama, čak i reversa pozicije Burnsu, tako da je on tu pokazao stvarno jedno solidno znanje u grapplingu s te defenzivne strane, tako da to će biti ovdje jako važno.
Naravno, tu treba spomenuti opet Craig Jonesa kojeg smo nedavno spominjali da je on u kutu Maddalene. Craig Jones koji je izniman znalac što se tiče jiu-jitsa i grapplinga generalno i koji je stvarno dobro proučio Islama Makačeva. Prvo, zato što je on bio u kutu Aleksandru Volkanovskome kad se Volkanovski borio protiv Makačeva i vidimo da je Volkanovski ima stvarno dosta uspjeha u toj prvoj borbi. Naravno, drugoj ne možemo sad nešto puno pričati, tu je Volkanovski ušao na short notice i vrlo brzo je bio nokautiran s tim high kickom. Ali u prvoj borbi su oni stvarno pružili dobar otpor i tu Makačev koji je poznat po završnicima i submissionima, ko što smo rekli, ima ih stvarno dosta u svom rezimeu. Tu je Volkanovski jednostavno uspio preživjeti sve te napade Makačeva i onda čak u nekim trenucima i ugroziti Makačeva, pogotovo u toj zadnjoj 5. rundi. Tako da su se oni jako dobro pripremili. Opet treba sad tu uzeti u kontekst da kad pričamo o Volkanovskom, pričamo o jednom borcu koji ima nisko težište, kojeg je inače dosta teže rušiti i zadržati dole u parteru. Sada, mene naravno zanima Islam Makačev, ovaj njegov iskorak u welter, kako će on prenijeti tu svoju snagu, da li će njegov udarac možda biti snažniji nego što je bio u lightweightu, u lakoj kategoriji. Moguće, to ne znamo, to ćemo vidjeti. Da li će sada, pošto on neće biti toliko fizički superioran kao što je bio u lakoj kategoriji, da li će mu biti teže da se nosi s ovim borcima koji su fizički jači, snažniji u samim tim grappling sekvencama i hrvanju. Znači, to su sve neki odgovori, pitanja na koje ćemo tek trebati dobiti odgovore. To su sad upitnici. Jer mi smo imali primjere puno boraca koji su se dizali u te kategorije više. Recimo imali smo primjer Izraela Adesanje koji je išao kategoriju više i srednje u polutešku i tad se borio protiv Blahovića i to nije izgledalo dobro. Vidjela se razlika naravno u kategorijama, u fizikalijama i takvim stvarima. Ali s druge strane imamo drugi primjer, recimo Aleksa Perere koji je otišao kategoriju više i ostvario iznimne rezultate. Tako da se to stvarno nikad ne zna. Možda ćemo mi gledati najbolju verziju Islama Makačeva ikad, a možda ćemo gledati verziju Islama Makačeva koji neće moći toliko dominirati borce zbog te sada fizičke inferiornosti ili tog fizičkog nekog balansa, da će biti tu negdje s tim borcima. Tako da to nam ostaje tek da vidimo. Mislim, kad pričamo o Islamu Makačevu, pričamo stvarno o jednom iznimnom, elitnom borcu, tu nema govora. Borac, mislim, sami njegovi rezultati govore za njega i njegov rezime, ali isto tako treba reći da Islam Makačev stvarno jako jedan discipliniran borac, isto tako pribran, kolektiran, jako je puno napredovao u tom stand-upu. Dosta se, mogu reći, možda i podcjenjuje malo taj njegov stand-up, jer se uvijek stavlja naglasak na njegovo hrvanje, grappling, submissione i takve stvari u kojim je on stvarno elitan, ali njegov stand-up je stvarno podigao taj stand-up za dosta nivoa. Naravno, pričamo o borcu koji je kontraš, koji se bori u kontragardu, znači ljevak. I samim tim, tu se uvijek mijenja geografija cijele borbe i svega kad imaš jednog ljevaka. Mada ovdje imamo Maddalenu koji mijenja gardove konstantno, tako da će to biti zanimljivo iz te perspektive. Oni koliko sam ja uspio skužiti da Makačevu ne odgovaraju baš toliko ljevaci. Tako da bi ovdje za Maddalenu možda jedna od ključnih stvari bilo baš to da mijenja taj gard, da ide dosta u taj kontragard, lijevi gard, pa da tu pokuša iznenaditi nekako Islama. Ali to će biti teško, jer Islam je borac koji ne prima generalno puno štete, ne pogađaju ga puno čisto, ne primi on puno čistih udaraca. Jer on je stvarno isto tako defenzivno jako odgovoran, isto tako uvijek pokriven, dobro razumije distancu, dobro radi s tim kikovima, recimo tim middle kikovi u tijelo. To će sigurno biti jedno od njegovih oružja i protiv Maddalene, jer svaki put kad Maddalena bude u ortodoksnom gardu, znači ovaj je ljevak, ovaj je ortodoksan, tu tijelo ostaje dosta otvoreno, sigurno će on ići sa tim svojim jakim middle kikovima u tijelo. Isto tako znamo da Islam zna bacati taj high kick, s kojim je, eto, mislim, tu je postao neki njegov trademark na neki način zbog te borbe s Volkanovskim, ali nije da je on sad nekoga puno ugasio s tim high kickom. Mislim, bit će teško Maddalenu iznenaditi s tim, jer kao što sam rekao, Maddalena isto ima uvijek ruke gore i sve, tako da to ako i bude išlo, iće vjerovatno preko garda.
ali nikad se ne zna, ovo je MMA, uvijek su sve opcije i sve mogućnosti otvorene u tom slučaju. Islam isto tako ima dobro kretanje, recimo taj njegov direkt, on će vam uvijek baciti direkt da zamaskira to rušenje, on će pripremiti to rušenje tako što baci nešto gore da se vi pokrijete, kad se vi pokrijete on ulazi brzo ispod kukova dole, single leg, double leg. Ili će vas gurat prema žici, šta je recimo nekako i specifično za Dagestance, da vas guraju prema žici i onda na žici idu dole, hvataju se. Ako i ne uspiju to rušenje, oni će doći do klinča i ovdje sad recimo, mi vidimo recimo Belal nije uspijeva rušiti ovoga Madalenu. Rušija ga je nešto malo na kraju borbe ga je nešto srušija i to, ali sve drugo je bilo bezuspješno. Ali recimo Islam je skroz drugi profil borca u tom kontekstu što Islam može iz klinča koristiti ta džudaška bacanja, te tripove, te leg swipove i takve stvari. Znači tu je Islam jako opasan. Ali ono što je za mene ovdje, što je po meni jedna od ključnih stvari ovdje kad pričamo u kontekstu Islama, ali i Jack della Maddalene, Islam ovdje mora brzo ići na rušenje. Znači u samom početku borbe, recimo Belal je napravio tu grešku da je pustija taj prostor, nije išao u rušenje, tek na kraju prve runde je išao u prvo rušenje. On je dozvolio Maddaleni da Maddalena uđe u svoj ritam, da nađe svoju distancu, jer Maddalena je takav profil borca koji radi taj slojeviti pritisak. Znači nije on onaj klasični pressure fighter da on sad krene i da krene prema tebi i da te pritišće prema žici. Ne, on slojevito pritiska baš kroz tu distancu i timing. Tako da on je jako inteligentan borac, isto tako Maddalena. Koliko god on izgleda kaotičan u nekim sekvencama borbe, ali on stvarno dobro radi taj pritisak. Dobro se kreće, uvijek se vraća na centar oktagona, to je radio protiv Belala. Tako da je jako važno, ako pričamo u kontekstu Islama, jako je važno da on ne dozvoli Maddaleni da uđe u taj svoj ritam, da nađe tu svoju distancu i da te onda tako slojevito pritišće, da nađe taj timing i te sve stvari, da se razmaše, da dobije samopouzdanje, jer onda će biti to jedna teška i duga noć za Islama. Tako da on šta prije treba ići u to rušenje. S druge strane, Maddalena mora biti spreman na takve stvari. Ali ko što sam rekao, ja ne mislim da je ovdje toliko krucijalno da li će njega Islam rušiti ili ne, jer ja vjerujem da će ga Islam sigurno srušiti u nekom trenutku, bilo to odmah na početku borbe, na kraju prve runde ili kad god to bilo, doće do toga. Do rušenja će najvjerovatnije doći, skoro pa sigurno. Ali šta će napraviti tada Maddalena, to je ključna stvar, to je ta siva zona, to je ta druga linija obrane kako je ja zovem i to će za Maddalenu biti ključno. Ja sam danas gledao baš tu borbu između Makhačeva i Renata Moicana i sad u onom trenutku kad je moj Islam njega srušio negdje praktički skoro pa na sredini oktagona, možda malo onako u stranu, i mislim da će to biti ovdje ključ isto za Islama, znači da ne ide prema žici toliko, nego da ga ruši na sredini oktagona, gdje Maddalena neće imati potporu tog kaveza. Mada opet za Hrvaće, pogotovo ovakve Hrvaće lančane, njima odgovara da si na žici, jer oni, kažem, opet imaju taj klinč, imaju to džudaška ta bacanja i sve lančano hrvanje, sve te stvari koje su specifične za Islama i generalno te dagestanske Hrvaće, ali mislim da će Maddalena puno lakše braniti ta rušenja na žici, jer on dobro namjesti te kukove na žicu, dobro se pozicionira, spusti težište, tako da Maddalena ne radi to loše, tako da tu bi možda Islam se mogao malo i namučiti za to rušenje, ali ako ga bude rušio na sredini oktagona, gdje nema se zašto Maddalena uhvatiti, mislim da su tu puno veće šanse za Makhačeva. Sad, kako će se Maddalena dizati iz tih rušenja, to će biti ključna stvar, jer recimo Moicano je napravio apsolutnu grešku kad se iša dizati, to što kažu wrestle up, diži se gore. Makhačev, Moicano je napravio najveću moguću grešku što se iša dizati ovako frontalno, znači točno glavom prema Islamu, gdje mu odmah hvata vrat, ide u darš čok. I jednom kad te on tu uhvati, tu više nema povratka nazad. Znači odmah čim ga je Islam uhvati, ja sam znao, to je gotovo. Tu nema povratka nazad. I tako je to naravno i bilo.
Tako da ovdje što se tiče tog dizanja iz partera, to mislim, ja vjerujem da je Craig Jones to dobro osmislio i dobro proučio Islama Makačeva. Po meni bi bilo idealno da recimo da mu hvataš noge i recimo ono što niko ne radi njima su ti leg lockovi. To je jako dobra stvar, ti leg lockovi, ko što je Sandhagen napravio figuredu, gdje ti njemu uhvatiš nogu i ovaj kad se ide izvlačiti, on će sam sebi, to je ono što se desilo u figuredu, sam sebi je u biti slomio nogu. I mislim da je to jedan od ključa za Dagestance, da to i niko ne radi, da im se hvataju ti leg lockovi stvari. Sad da li će to raditi ili će to ići iz butterflya, što je onako idealno, jer jako je opasno davati naravno Islamu Makačevu leđa, znamo kad on dođe na leđa da može biti iznimno opasan, to je iskusija i Volkanovski, bez obzira što ga nije završio, kad ti se on nađe na leđima pa ti ubaci kuke, zavuče ti taj body triangle, to su jako, jako nezgodne situacije. Isto ga se isto može izvući, ali bit će jako, jako teško. Tako da po meni će borba biti krucijalna u tim segmentima. Centar oktagona, ko će tu imati kontrolu, to je jako bitno. Da li će Islam dozvoliti Madaleni da ga tako slojevito pritišće, da nađe svoju distancu, svoj ritam. Ako Madalena u tim prvim segmentima ili tim prvim minutama borbe uspije održati tu borbu na nogama, naći svoj ritam, tad bi to stvarno moglo biti opasno. Ali s druge strane, ako ga Makačev uspije rušiti i zadržati dole, onda to može biti jedna duga noć za Madalenu. Tako da ova borba se po meni nalazi u tim sekvencima. Da li će Islam njemu razbijati ritam? Znači mora mu razbijati ritam. Ko što smo rekli, ko što Merab razbija ritam. Merab ti odmah razbija ritam, ide u rušenje. Ako i ne uspije u rušenje, nema veze ako ne uspiješ ga srušiti. Ideš opet, rušiš mu, nikako mu ne daš da dođe do svog ritma. I to je ta destrukcija koju radi Merab konstantno i jednostavno kad ti ne možeš ući u svoj ritam, to postane jako frustrirajuće za borca. I to je jedna od jako, jako dobrih stvari koje ovdje mislim da Islam treba raditi. S druge strane, naravno, Madalena treba ne dozvoliti Islamu da ga stavlja u takve pozicije, kažnjavat ga, bacat ta koljena, kad god mu Islam ide ući unutra, bacit koljeno, aperkati su ovdje isto jedna od ključnih stvari za Madalenu, da ga proba naći aperkatom kad mu ovaj ulazi unutra. Kombinacije, šta više raditi, znači te kombinacije bi mogle nalaziti Makačeva. Makačev je defensivno odgovoran, ali kad ti neko poveže kombinaciju, ne možeš ti obraniti sve, ti ćeš obraniti 1-2 udarca, ali trećega nećeš. I o tome se uvijek radi, zato uvijek pričamo da su te kombinacije važne. Znaš, ti se pokriješ, 1 pokriješ 2, ali onda treći dolazi. Tako da to su super stvari koje bi recimo Madalena treba raditi, koje on inače radi u ovoj borbi. Mislim, ovo je stvarno iznimno zanimljiva i odlična borba i mene jako, jako zanima ko će pobijediti u ovoj borbi. Sad, ako borba bude išla na kasnije runde, tu bi isto svašta moglo biti. Pričao sam nedavno u live-u kad sam govorio recimo za Makačeva i njegovu recimo borbu protiv Poiriera. Treba reći da je to Poirier koji je bio na zalasku karijere, znači ne više na svom vrhuncu, ali mislim da se Poirier stvarno spremlja brutalno za tu borbu. To je bio njegov nekako last dance, iako to je bila njegova pretposljednja borba, znamo da je njegova zadnja borba bila protiv Maxa Hollowaya koji je isto izgubio, ali Poirier je tu pružio stvarno iznimnu borbu. Sličan onako profilno borac ko Madalena, ali kažem, Madalena mi je nekako tehnički bolje ispoliran što se tiče samog boksa i defensivno nešto odgovornije od Poiriera, ali Poirier je stvarno to odradio odlično i mi smo tu vidjeli da se Islam iznimno namučio s jednim borcem protiv Poiriera. I ako će to biti slično kao u ovoj borbi, ovo bi mogla biti stvarno teška noć za Islama. Ja stvarno vjerujem da se Madalena odlično pripremio za ovu borbu i sama ta činjenica, kao što sam rekao, Craig Jones i Volkanovski u njegovom kutu može igrati veliku ulogu, ali nekako je teško podcijeniti Islama. Islam je u ovom trenutku favorit, svi ga favoriziraju i s pravom, mislim, s obzirom na taj stil i sve, nekako mi ima rezona da je Islam favorit, ali ako je favorit, ja ga ne stavljam baš za nekog velikog favorita, jer baš zbog te činjenice da mi je nepoznanica Islam u welteru, znači to je velika nepoznanica koju ćemo tek, kažem, vidjeti u subotu navečer, to jest u nedjelju ujutro.
I s tim ako uzmem tu obzir tu borbu protiv Porijera, znaš, tu već imam neke upitnike na koje treba odgovoriti. Ja sam siguran da se Islam spremio, on sam kaže da mu je ubija jedan od najtežih kampova do sada, tako da ja vjerujem da se on isto iznimno dobro spremija i oni su svjesni težine ovog izazova u obliku Madalene, tako da uvjeren sam da su se pripremili najbolje moguće. Uvjeren sam da će oni forsirati rušenja, da će ići na to razbijanje ritma, da će pokušati zadržati Madalenu u parteru, da će ga pokušati praktički završiti submissionom. Za Islama idealni scenarij što prije spustiti to dole, pokušati čak i završiti borbu ako je moguće nekim submissionom. Ako ne, konstantno razbijanje ritma, ne dozvoli da se ta druga linija obrane, da mu uspije napraviti neke tranzicije, reversat, pa se opet naći na nogama. Jer bude li Madalena uspija vratiti borbu na noge tako brzo, jer kod Madalene je ovo ključna stvar, taj urgency, ta hitnoća, da razumije tu hitnoću da se šta prije digne na noge. Jer tu će igrati psihička, mentalna strana, znači onaj borac koji uspije tu nametniti svoj dio, znači ako uspije njega zadržati dole, on će mentalno rast, Islam. A ako se Madalena bude uspija dizati brzo, on će mentalno rast, on će dobijati samopouzdanje i to su sve stvari koje igraju jako veliku ulogu u ovakvim borbama. Ako borba bude na 5 rundi, nekako mi čak bi tu favorizirao Madalenu. Mada znamo da je Islam majstor za osvajanje rundi i da on sa svojom kontrolom i svim svojim skillom može dobiti rundu po rundu i tako pobijediti, ali ja nekako vjerujem da je Madalena veći pas od Makačeva, nekako tako ja bar percipiram i to je ono što mi recimo malo fali kod Islama. On je hrabar borac, discipliniran borac, mentalno snažan borac, to sve stoji, ali nema mi baš toliko paščinu ko šta ima Habib, to smo govorili prije neki dan. S druge strane, Madalena mi baš djeluje onako ko pas, čovjek koji se neće tako lako predati, čovjek koji će ići do kraja, pokazuje da ima dobar kardio protiv Belala Muhameda koji je inače bio poznat po svom kardiju, a ovaj je njega na 5 rundi demolira. Tako da po meni ova borba praktički bara. Neka Islam bude blagi favorit, reću čisto zbog njegovog dosadašnjeg rezimea, ali pošto tek dolazi u welter i sve to skupa, ne mogu ga baš toliko favorizirati i s obzirom na ono što je pokazala Madalena u svojoj zadnjoj borbi protiv Belala. Evo ga ljudi, mislim da sam manje više sve rekao što sam htio reći, mislim rekao sam stvarno dosta stvari, a uvijek mi nešto i promakne, tako da ništa ljudi, evo ovdje ćemo stati. Hvala vam puno što ste pogledali i ovaj video. Molim vas da vi ostavite u komentarima svoje mišljenje, svoje predikcije, svoje komentare na ovu borbu. A mi se vidimo u petak, ako Bog da, u live-u gdje ćemo prokomentirati ostatak ovog main carda i naravno sve druge teme koje budu aktualne, sve što vas bude zanimalo, malo druženje i live. Eto ga, hvala ljudi od srca, vidimo se u sljedećem videu, veliki pozdrav.